Okay, today I'm walking to Maria's house. She's a hairdresser. To go see a flower called the snowdrop that only shows up in spring, and it's only from Eastern Europe. I went for a bit of a run this morning, and now I'm walking up the hill. I walked pretty far up the hill so far. I live way down there, so I'm going to keep going until I get to her house. If you hear the barking, those are dogs. They're mostly for security. They're not pets. They're not treated like pets. They stay outside. They call them doorbells here. They actually use the term doorbell, which I think is kind of funny. This is what I'm walking on. And I think this blue fence right here is part of Maria's house. Oh, here comes a Karuza. Buona domenica. Yep. This is definitely Maria's house. Maria! Am venit! Da. Eu fac video acum. Ce faci? Aceasta este Maria. Video. Trebuie să spui că să mă gătesc puțin. Nu, nu-i nimic. E mai frumoasă. No, she's saying she needs to go inside and make herself look prettier. But this is normal. This is Moldova. Nu are nevoie de ce fac aceasta. This is Maria's house. She has a gradina mare, a really big garden. And these are the jars she's used already of the preserved foods. A fost prezervat aici, da? She's soțul ei, her husband is over there, tending the chickens. Găinile, da? Da, da. And these are the flowers I came to see. Cum se spune asta? Ghiocei. Ghiuce. Snowdrop. They come up when it's still snowy. But the snow all melted, so Maria is making placenta. It's like spanakopita, but with different things inside it. They put, today we're having placenta de bostan, which means squash or pumpkin. I use the same word for all types of squash. She put some sodium bicarbonate, aka baking soda, into the dough and yeast so that it would grow, as she calls it, or rise. And now she's rolling out the dough. We have some cooking already on the stove. So inside the placenta there's a little oil, the bostan, the squash, and it's cooking in water with salt, no oil. You'll find that every person in Moldova makes their placenta a little different. Da, Maria? Fiecare persoană face placenta puțin diferit, da? Da. Specific pentru familie, pentru persoană. Și cupturi diferite sunt că... They cook it differently as well, she says. Da, pentru că mama mea gazdele mele și mici, ea a copt. Și ea a făcut diferit, mai lungă. Și Da. Aceea e cu înseamnă că e cu drojdie.
Ah. Da, este drojdie. Așa simplu nu se primește. Ah, okay. So my host mom made them longer, like rolls, in melești mici, and she rolled them and cooked them in the oven. But Maria makes them differently, and I say Maria's are better. La plăcintă de Maria este mai gustoasă decât mama mea gazda and melești mici. Is this set up? This is the dough that's still rising. Oh, she's over here. She's going to flip it using only a fork. Needs a little more time. But this one she flipped. See how it browns nicely? I think her husband's still outside working with chickens. This is Maria's house. This is a leżanka. I learned this word at Maria's house. It's basically a bed that's hooked to the soba. And you put in here is where you put the wood or the coal. And here's the chimney that goes all the way outside. And it heats this entire surface. You can cook tea here. You can lounge here. I like the word leżanka because it sounds like lounge. Am învățat acest cuvânt aici. Leżanka. Leżanka. This is like being at home with my mom making pies. Noi avem un fel de plăcintă, dar este puțin diferit. Avem un farfurie specific pentru aceasta și noi punem unde aceasta jos și punem bostan intre sau mere sau care doriți cu puțin zahăr. Și după aceasta punem unde e aceasta deasupra și să copt. Da, aluatul, simplu. Așa? Da. Sau mai pune zahăr sau... Nu? Simplu. Simplu, da? Și în rolă? Nu. Sau pe plită așa? Pe plită așa. And then al doilea pune așa, da. I just explained to her how to make American pie. Când va fi vișine și zmeură, hai să facem unul și eu pot să explic cum este. Serios? Da, desigur. Eu o să facem numai decât. Și eu am venit cu acest farfurie. Da? Da. Succes! Looks good. Mai multă apă sau? The only difference is my mom used to feed me scraps of dough when she was done making the pie. Hai să facem un telenovele despre cum să copi în Moldova. Facem numai decât. Punem pe internet și va fi... Ui! Emily, și așa trebuie să mai... Aici. Auzi, Emily, și așa se mai întâmplă. Va fi coptură cu Maria. I told her we should start a TV show, How to Cook in Moldova, and we can take videos and put them online, like a YouTube channel. Alright, now she's putting a little oil. Ulei. De floare soarelui? Da. It's sunflower oil.
sunflower seed oil. So she did that. She uses a brush to move it around about 1 inch from the edge. And she's putting the bustan, or the squash. This would be a good way to get your kids to eat squash. Normal în SUA, copiii nu îi place bustan sau ceva care este foarte bine pentru sănătate. Și aceasta va fi o bună rețetă pentru copii. Să mănâncă bustan. Da, e bun pentru copii, da. Pentru că este mai... Da, nu le place la toți. Mai delicios, cu zahăr. Da. I told her this would be a good way to get kids to eat it because you put a little sugar. Cooking with Maria. It's going to be a 10-minute video. Așa, nici chiar mult nu e ca pe cură. Cum a făcut acest parte? Este numai apă și sare. Apă și sare și făină, da? Făină, da. So it's a simple dough recipe. It's just water, salt, and flour. Și, știi, și am mai pus, Emily, că Zina de câte ori nouă ne aduce, eu o întreb. Puțină sodă, bicarbonat de sodiu, sodă. Da. Puțin sodă. A little bit of baking soda. If you didn't catch that, it was bicarbonat de sodio, baking soda. Da. Or sodium bicarbonate. Funny, we feed that to our cows to regulate their digestive system. And she put it back in the water and salt. And there you have it. Plăcintă cu bustan. Cooking with Maria. Today Maria went to the well to get water because her water is not running. So she's having to wash her dishes with the water from these buckets. Așa e viața în Moldova. This is life in Moldova. This is my life. Sometimes there's water, sometimes there's not. Nu arată atât de dezordinea. She doesn't want me to show the disorder. She's also making, she boiled some potatoes. She's taking the skins off, which is where all the fiber is, and iron, but I'm not going to tell her that. And she's going to make 2 of these little placentas, because we had some dough left, with this cartof. Și ce pune aici cu cartof? Numai puțin sare? O să prăjesc ulei cu ceapă. She puts a little oil and onion. Ulei cu ceapă și puțină sare și asta. Okay. So a little oil, salt, and onion. Da. Mie îmi place acest cuvânt ceapă mai mult decât ceapă, onion. Da? Este în engleză onion. Onion, da? Yeah, mie îmi place mai mult ceapă. Mai simplu. Breakfast with Maria.